a wakwaba meeting ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news ebusuafo abranti a okase eka emranti a omoti ku ewo Ghana hanom empo omoti abrochire na omutumi edi sa adwuma no eye fix the country and afen so freedom fighters no abranti eka ho bi na ebusuafo kam yakoye se no freedom fighters and fix the country for no bebre na ada ne omo echi amoman penida da John Dramani Mahama na omo echi na omo ada ne ede amoman penida da John Dramani Mahama no omo ekire se enye se bia 2020 yebeto abana na omo ede his excellency na do dan kwaku fado ateme no na bia omo support omo penida da o omo do man Ghana nti na omo yesa enti CC no so omo ehu se oman penida da John Dramani Mahama so osanso be president awon bo oman Ghana no the same energy no omo de go his excellency ne so no e no omo de be kono so na ebusuafo ni pe ya okase o kire se eya his excellency na do dan kwaku fado omo ye sorry so omo adu watem because enkokọ kitenkete ena enkokọ bu kitenkete ena free SHS de anka nipa o de free SHS buy no eye far better than enkokọ abranti so ntiasio se o man penida da John Dramani Mahama wa bediga na konwa ena hwede o man ye tu wo sanso aba be cancel ne yenti enkokọ kitenkete na enkokọ bu na aba bobbo se Ghana yaje independent 60 something years na yetima na yetim wa be president akọ sanso about den kokon ketenkete na kokobu na ade breye yes yo man o man penida da John Dramani Mahama nda o mende anaso china and freedom fighters no omo sorry brutal nipo di meeting ti man pa yo ohini David and it's also camera na obi eja and man penida da John Dramani Mahama mitimi zo hwe bidia and fire kwa freedom fighters ni bebre and omo eyesa na ebusuafo ye support yomo de bia kasanye se yenya obi a obeso be se mabeje Ghana oye youth yetinu ideas or deba no fresh ideas obetimi abebo man Ghana ye wogidi woni mu a why not NPP and NDC be sack yomo no mo akọ because as it stands now no oda na woni soto na wo hu se wo ya African ya na obi se brade ade na wo bo bebeto Africa ha want to me to Europe America and as Canada Africa say wo ye Ghana ni oda sorry bia su se wo to Ghana nye se bia yakopon obo ye to ha no me na anyo African de ye papa because omo mo abrochi no mo enije bia se de ni ho Ghana ha enije wa ha asomje wa ha nemom ne yempanifo no aburo odwo wa wonti ase yemfa ne hwe nsu nyanga na ha yewe opani bia na se yeni leaders bia omo planning ahead bia 50 years bia by the next 10 years ne be kwa ho chirim na nsu ho akọ atwe inti no yenye bibia ebetimi de savings se na be ya nsu ho kwa atwe a ye betimi enye bi na ya supply na light atimi ya adwuma opani bia no ho dwen sa de no ho na ni se na name na yekọ na nso ye nsu ye wo Ghana ha no galamse ase nsu no embranti ni bitumi de camera esi omo so edi ateme so omo se nsu no tese obi antumi yomo hwe ampa because politicians ni na ya galamse na ye nsu say they don't care omo fa ho na se wo Ghana ha no eku ayarefo bebre wonye won hwe obi twetu nwakobo ni nuatu dan de esi ablekumen we eku no okokwa we watching ni mu ye ne den mu fa ne ko gina pona no mu chichi na ni mu mbo ni tu mu nja ne tu pona pona fa ne ko we Nigeria ni obeda prison obedi eska kwa mu nku ne bi simple because papa ye hwebo ne so ye hwe sa Ghana emrana mo se a death sentence no muntu me insana mu koku nipa no me fa cho mu fa yesem because for mine baby eti se ndanga ne on me ma no wa so so ho abon ho ban
enya sa na so obi praw obi di wewu kwa omani yetimi no nti enya president a oba o se emofra ho behia me yenya president obana ye healthcare ho behia no yenya president a obema na judiciary no emu aya kono and all the wasem kokota ubi a wo hwe me se yam se wanya asem kokota na busuni bi nya asem kokota da kokota nipa o ye adwuma kokota be ka cha osa branch ni nipa no ko settle asem no amicably na se mfa na se me kwa patch obi a fama no ana se mpata dibi age na asem no because court no nti uni omo ye adwuma court an kasa no omo nya rehye mo court ni mu bibia nya adwuma wo man mu but the politicians ne pene se omo abegina ho akasa na ye tumi na mo no omo de ahwo mo abusuanfo no omo mpenafo na me bebisa mo nti no me de rade ase se no social media ba na Ghana youth no yeni abre na yeni na abre no so de o mampenda da John Dramani Mahama nya do be na so ochina because you hu bre bi o mampenda da John Dramani Mahama ebebo amaye o mampenda da wan kase wa ka se 4 years unti me mfa nya hwe 4 years unti me mfa nya hwe nti mampenda da 4 years no o de baba ye dey mo de busan fu me kasa kwa chere de yenti ensema abranti e de etudwa Japan Rabasa and found what is 6 months ye be you. But who Ghana near what you want was all fighting for a politician. Politicians must be an country was a Odian Kobe campaign. Go we should not in cancer mean country Ghana for say. Tell them about Mahusa Domamu Yadia, but I will try my possible best to face Ghana because Ghana is this state and that. But what I said me to Ghana because 4 years is sir. Now 4 years is sir. Aja Mahama. I jam Mahame and Oma enter for dear na mope. Sabunti my Ghana ya jama ama dear na ope. Yakasa mosi be a yano binum ye hard on our leaders. But let me tell you, young panning phone has a hard on them because they need to listen. And Grofo Momuso Muyomo, but in Grofo Yatre say, Omukra Ajimbia, or Momu say, yeah, Jimmy, we have short memories, and I know Kaye, and to our country I will say, wo tuntumuni ya wotimi wo dakati ni wa hunu se wono oba wontimi mwa mani ye oba de obetima ya ma se o ma okuko buo na wa yen kokko se na be ya kokko no se akokko no krampoto a obetimi kura di se kom de wa obetimi adibi ana obetimi aton kokko no na kakra wanya kakra di emu wa be wo de mi bisa wo se John Dramani Mahama se ontimi nya Ghana yiye utie me ena akufuado enso ne wa de free education mamo bandi eba no obega na yiye no se oba be ono be yen kokko na no wate so no man confirm ni na tu free Ghana koy obi a wo yen confirm ne nkokko ene ne bi free education kura hwe akade na faso woni so akufuado ya di na temu akufuado papa na akufuado ya di papa ya tempa akufuado ya ka bi a chene papa John Dramani Mahama ene ya wonyanya power no e kire yen se Ghana fo ya jimi na o mention nyasa Ghana fo nana ayefendan Mahama mu ayehu se ya jimi na mo mention nyasa muma yensu nyansa common sense we need to learn. Abraham Mahama is not coming to power again if you like it or yes maka because John Dramani Mahama already wakas Ghana for say on timi for 4 years e mama ye Ghana ye onu wa confirm the confirmation is from John Dramani Mahama onu anaka and that's me kind know now I'm a concerned Ghanaian who needs Ghana to be faced. I am a concerned Ghanaian. Me de me wura shempani fo mu se omo betima ye Ghana krona mami but John Dramani Mahama has confirmed say on timi for 4 years e mama ye Ghana because babia Ghana state na duro no it takes obia odo Ghana entero ka kire Ghana for say oba oli enkuko buo na obetimi abogbo ama Ghana for no amu akokko na wa yen no na kronu mu ayen nkukọ ne nkukọ bini eno momu na odi ba enso enkrofo bi si still omonti ase ene na menti ase se Ghana ni tuntumi ni e ko blaki ko daki ade na yemfa nwura wa adwene mu bio na wate ase se Mahama ntimi ma Ghana yiye me say John Dramani onu a confirm wait nanim o say on timi for 4 good years am Ghana yiye enti me say he is not coming to power to ene anaso china omma because yenum binom no ya adwene mu da ho
di me pese ne ye hu se ye kasa na ye ka no aya na enwura masom ye ntia de wo mo pane ne nyina na se be di matemo mate ase se tiase o tiase ontra na no o se mo Africa se ngo se ntafo ntia samase ampa mo ntia samase enti mo party no ma classify me ya hu se mo ye ntafo mo ntia samase enzo nko se mo se enka o pesere mnya bu no kwase a that's one preso ma wa say ntafo ntia samase we die na mo ya hu sampa the confirmation che se ntafo mo ntia samase onipa ka twi kasa kire wa wonte nsɛm na wo kan mo ntia se yie o si on timi mfa 4 years MFC Ghana na Ghana no apro Ghana no atete